Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li bima'rifatil ilmi wa sahilni abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku pasal sawiji an-niyatu utawi niat iku salah sudarajatin telu pira-pira darajat. Ingkanat sanajan lamun ono apa salatu salat iku pardon pardu wajaba mangka wajib apa kasdul paklin najami gawe wa ta'yinu lan ta'yin wal pardiyatu lan pardiyah wa ingkanat lan lamun ono iku napilatan muaqqatatan salat sunat kang den waktu-waktu karo tibatin kaya salat sunat rawatib au dzati sababin atawa salat kang anduwene sabab wajaba mangka wajib apa kasdul pakli najami gawe wa tayyinu lan nangtukeun wa ing kanat lan sanajan lamun ono iku napilatan salat sunat mutlaqon hale mutlak wajaba mangka wajib apa kasdul pakli najami gawe pakot boloko al fa'lu tawi aran paklu iku soli nyebut soli wa tayyinu lan utawi aran tayyin iku duhron nyebut duhur au asron tawi nyebut asar wal pardiyatu lan utawi aran pardiyah iku pardon nyebut pardu. Faslun naratosna ari ye pasal saiji bade meretelakeun kana niat tilu darajat. An-niyatu ari niat salah sudarajatin eta tilu sapirang-pirang darajat. Ingkanat sanajan lamun aya non asolatu salat pardon eta salat pardu wajaba mangka wajib non kosdul pakli najami gawe nawata yinu sarang nangtukeunana wal pardiyatu sareng pardiyah wa ingkanat lan sanajan lamun aya napilatan muaqqatatan eta salat sunat anu di waktu-waktu karo tibatin seperti salat sunat rawatib awadati sababin atawa salat sunat anu ngabogaan sabab wajaba mangka wajib non kosdul pakli najami gawe wa tayyinu sareng nangtukeunana wa ingkanat lan sanajan lamun ayana pilatan eta salat sunat mutlakon barianan mutlak wajaba mangka wajib non kosdul pakli najami gawe pakot wungkul al paklu ari aran paklu soli eta nyebut soli wa tayyinu lan utawi aran tayyin iku duhron nyebut duhur wa asron ta nyebut asar wal pardiyatu lan utawi aran pardiyah iku pardon nyebut pardu. Tegasna niata ya tilu darajat. Hiji darajat pardu nyaeta kudu aya kosdu ta'yin ta'rud. Dua darajat sunat anu di waktu-waktu seperti salat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah atau salat sunat anu ngabogaan sabab seperti salat sunat samagaha. Kudu aya kosdu jeung ta'yin. Tilu darajat salat sunat mutlak eta wajib kosdu wungkul. Ari ngaran paklu nyaeta nyebut usolli, ari ngaran ta'yin nyaeta nyebut duhur, asar, maghrib, isya jeung subuh. Ari ngaran pardiyah nyaeta nyebut pardu.